Proslavljeni srpski košarkaš Vlade Divac otvorio je danas u dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić u Pečenjevcu obnovljeno dečije igralište u okviru akcije Veliko srce, koju zajednički realizuju Fondacija Ana i Vlade Divac i Eurobanka. Predškolska ustanova Vuk Karadžić ovom prilikom dobila je i biblioteku za decu, zahvaljujući izdavačkoj kući Laguna, novog partnera pomenute akcije. Najzaslužnija za to što je igralište u dvorištu osnovne škole Vuk Karadžić obnovljeno je šestogodišnja Iva Živković. Naime, na specijalnom Facebook konkursu pod nazivom Mali crtež za veliku nagradu, koji su zajednički organizovali Fond Ana i Vlade Divac i Eurobanka, Ivin crtež je proglašen za najbolji. Ovo je 15. igralište koje smo obnovili sa ciljem da deca imaju lepše mesto za druženje i želimo da nastavimo sa akcijom u istom ovom tempu. Istakli su na otvaranju Ana i Vlade Divac. Mi ćemo i dalje nastaviti da pomažemo ustanovama, školama da dobiju ovakva neka igrališta, da će deca moći to da koriste. Još jedna zahvalnost svima koji su učestvovali u ovoj akciji, a to je na hiljade ljude koje koriste ovu karticu, kao što je Ana rekla, gde naši prijatelji iz Eurobanke se odriču svog dela i usmeravaju ta sredstva u ovaj projekat. Imala sam šansu da obiđem vašu školu i učionice i stvarno sam zadivljena što opet pokazuje jednu stvar. Iako znamo da smo siromašna zemlja, pojedinac i pojedinci zajedno prave ogromnu razliku, kao što profesori u ovoj školi, pedagozi i svi koji rade u ovoj školi prave veliku razliku i napravili su toliko lepu školu iznutra sa tim nekim malim uslovima koji su imali da bi, a to je stvarno nešto što svi roditelji trebaju da cene. Pored obrazovanja i vaspitanja školske i predškolske dece, osnovna škola i vrtić u Pečenjevcu imaju još jedan veoma važan cilj – sprečavanje odlaska mladih ljudi iz sela. Sami ste svesni toga da je Pečenjevca, a i ne samo Pečenjevca i mnoga druga sela, da imaju taj problem iseljavanja. Mi ćemo zaista i u budući da se potrudimo da što više stvorimo i što bolje poboljšamo uslove rada u školi kako bi na taj način zadržali omladinu i zadržali meštane da tu budu i da se selo razvija. Četvrtoj godini ovog humanitarnog projekta pridružila se i izdavačka kuća Laguna, koja je predškolskoj ustanovi donirala 250 dečijih knjiga. Čitav događaj upotpunili su učenici i mališani iz vrtića i škole Vuk Karadžić, koji su ovom prilikom izveli prigodan program.